na tonyelela mwetu wa mukamba nitumwena mbai ya mukamba nye nitwa Faith Wamulei. Yes, naona na tonyelela manyabe bandu bekusya manyabe bandu mbai kukaya manyabe bandu mbai itatwa itwenesa ni kuyawana kakita mukamba kele akangita ngoba dhuku. Yes, umundi nikite suit. By the way, I am so official. Nukono na kaswili ngonete design ya visini. Yes, natinda mukutanoni. Tafadhali nenda tunengane ndaya no kwamba onenge suit ndaya natinda mukutanoni. Yes, mukutano akuma saili nkinya saa 11 na bana atonyelela ndonyelelete ninene na mundume. We no mutati mwetu wa Elena ethela kibela kini kailetu ninene na mundume na nenda ngulika ni nguya kana aume nandu ni manengete ndaya muno ni kwithila ni setwe ni mundume ngatowa ni mundume nangasya aume na ni kuya nyenendete aume kikolyo yani ni bata na aume ine wembe ati kwenda aume atendiwe mutumio no akwesa kwendo no siana ino sia kwa sisa kwendo no ithi akwa esa kwendo no tafadhali nyenendete aume monopio na ni bata na aume na nenda ni manengete kamwa kawendo ambai kosa kamwa kawendo aume mwa wanaume ninawapenda sana tondu ni na mina kumutabia nikana nyene mutumwa na soili masia mutumwa au wawi. Muthanyani wa umundi ni kwithiwe na mukutano utotia mundu yoyote na muno makabila no angite kakamba maketia kumbita mambia Faith ukawatu nene namba yaku ya mukamba nondo niwa manyanana maniwa wezo matwa yoto mani ile no toa nena mabitu kwa nikiso ile kana kisungu lakini etu isilo matwa yoto maniwo no vyolika ngoni sione sana wetulia yu aume kana mukutano wa aume ulawi muthanyani wa umundi ni wamina kubitukithia kana kwambia umundi na kuthina mbe pekwe kwa ngulubu ni sia ngasia na ndeo mundu ume wonde wendete kutwana mundu ume wonde wendete amanda kibeti nitwamina kubitukithia nthini wa mukutano sunanyene mutuma ni kwamina obitukithwa kana pekwe kya aume nthini wa ngulubu ya chao yangasya na ndeo ya mukau nondo niki kutwana ti emergency kutwana no kwetele ukamba kwibanga kutwana no kukunenge binda ukomba nyembesa sia kukomba ne tubuli twaku tutatu ukomba ne tulombe twaku wathi kwatho ni wathi kumona na ndaya na kwa uome ne methi ameasia kana Faith ndota bie mbai ya kamba kana ithe tuikwithia tuikwa ngulubuni sia WhatsApp sia ndeo nangasia na just in case ithi twethiwa ni twikiwa ngulubuni ithi twikoma ngulubuni lakini twenda umatwaye these terms and conditions. Kia vya gwatilo ndio mobitha akamba we hakuna yeye nisokie ne kulia mwando hata withi amone na sense nondo ithi laki betie chaku sorry kega ndikambia sia kwakwa tusioke yu aume masia kana just in case maithi angulubuni mumeka umangulubuni watatulia kwa group. Yes, na makumya mbesa na maiku support na maiku twa aume ni masia kana meka umangulubuni sianga sia na sia ndeo sia mundu umeonge wende to manda muka on these conditions. Masia kana nondo niwe wesi vata wa mukau na niwa maini vovu kwa uwe maanisha kibetikini kitu hivyo ndela tune katika WhatsApp group kicho masia tinya masia li yani au meidhi mwatu iki angulubu ni tuiko uma na tuwe soko hivi abu tukehezi atuisi kibetiki ikiende tothewa ni kitu ando alama WhatsApp group na just in case nundu weniwa wesi vata wa mukau na niwa ni watu inifovu wanaito tuitikilie tumanya bata wa mukau ndini wa mathayo maitu just in case ukethi ya mukau ainywa chai na mundu umeone katika WhatsApp group o mainenanga amaye yo tukelwa mathengia nisio sami au mene mamino bitu kija kana nduka makulie ni kwithila mundu ethia aituba mbesa ilona kunengie just in case wase wakana kadhianene na chairman wa WhatsApp
nduka kulie chama nyasya ethia wathu kumito ya mwingi muno ni wauma cia mbesa mbingi ni wotinde akukipa andu reminding people mumye mbesa kutinda ekite some logistics kwa chama nyasya ya wake withia we mwingi muno kwa mamino bitukiria kana mondo ethiwa chama ni wa WhatsApp na weni weki wana ndane akulitwe kana ndane etikilite kwikwa nondo oti mwana mwenyu noti we yini kabila ingine nete kana kala wosewa just in case kambe kakeli ka bwana na kana kakauma kena kutokuja kwa chairman usilaumu mtu na wa umaudhia wa treasurer usimundu na kusobe yembesa for almost 2 months kwa umasi manengo ndaena meka kulikindo kike betija WhatsApp mene na me serious ijo kitu mini serious kauni kibetika WhatsApp kwa mema kamba pabe na mwisho munene pabe na mwisho mimi kala ndivi dinasa ni kweli ni mutume lakini woti mwisho kwamba yakwa wena kena wo mutu ike mwe makusangi wa mwithi uthe amukau na mwithi umathoa na mwithi kwa thani aume masya mwenda kwikia na WhatsApp ikiibeti ndei ibeti mena thina namuka lakini wekia mundu ume mwenzako just in case kukethia na maweku ndukakulia aume na muno chama ni treasurer na secretary muni mwasema ka excuse yao kana kakauma kaja nene namo yongo ya chama ni kutukwa treasurer iwala ya secretary kedela nake we ame babe na mwisho mwikosa ngithia mbese cia kuthoa mukau akwaniwe wisi bata wa mukau niwe uya by the way yes mukau niwe boya yangu uduma mukau tiwe udumia kila mundu homenenyu na mo style up where is your pride as a man where is your pride with all kibeti ni umata yunako ai ndoketa kweta makai umeilika yu WhatsApp ni lakini WhatsApp ye mwalika yako banga logistics sia ulondo mukabika kwa kibeti chakwa but mimi already as a man nimejipanga nimejiami vile nitaenda kutolea bibi yangu mahari we pole sana ni wome manena wena wasia windi lakini nake chama niembete utumani usu utwae na nsiela ya ilite ukindilile akamba withile mama nyekila tukunena sina ubaya nastaki my feelings hanga unaongea hivyo juu wewe hata wakati wangu wa Mungu nichangia wakati wangu sikuchangiwa dienda my feelings ni mwende tangatiwa ni muthi aume na ni wata nenyu lakini kalaka uona koke kaitu nene ni kenda tutungia ni ambayo ya mukamba ninawapenda bure